Khovela Tualthattu Rapthlak zualte ziak tu edi el namte Thuntu ma chuan Mahni rilara Mahni fa te thatchimit tu Australian serial killer Kathleen Folbig chanchin kan ngai thla ho don ani Australia ram khuan serial killer hi an nga bi ke mohti mai turani Khovela serial killer tamzok hi Australia ramami ani de ufurmaya kan soifo to angin sualin zirtirna anilo kan ti to kha chung coin rel bol na hi apoimo emema serial killer tamzok hi chu nu le pa te en kol na in azir lo wanga nun kong zo sualta ani de ufurmai tuntuma achanchin kan soitur Kathleen Megan Folbig po hian ama rilara afa te pathum atha awangle afa naw pang bertha atuma wangin man ania afa te pathum thariat mi Patrick Alente thlasom mi Sara Kathleen le thlasom pakomi Laura Elizabeth te atha awangle afa palina nisom pakwale ka upa tha atum le awangin man ania afa te athatti hi apasalin adeiri achiaruk sakatang chein riat chwa ani kumsomli tang turin achung thu relania ma se kumsom thum tang turin shemna hi ti niam ani le a tun thleng hian afa te hi thi dan pa ngaya thi ni in ala soi fanani Kathleen hi ni sompali jun sangkha zakwa somruk le pasaria piang ania kumni mi lek ani lai January ni riat sangkha zakwa somruk le pakwa khan apa Thomas John Britton chuan anu Kathleen ve tho chu athata voisom ni pali ngot chemte in avitani apa anman nu chuan enkol tu nei lo ani tamai sia nu pa pakhat an surname plat ti te chuan anom puita a anu thi atanga kum khat nu Folbig po kum thum mi lek alani lain aom pui tu ten diklo taka sex lam kong an ko mu na video le aom pui tu pain ama in shot lai en tir lai video aron chuak tamaya July ni som pariat sangkha zakwa som sari khan aom na tanga la chuakin Bidura Children's Home anda le tani September sangkha zakwa som sari khan Mr and Mistress Marlboro tenu pa chuan an la chuaka anom puita a ani bula hian apuitin thlengin aom ta a apain anu atha thu hi kumsang kha chakwa somre le pali ma jong kha chuan an hril du lova ma se anuwa chuan an hril ta nge a makpo ati in oi har ati le nge ani kumsang kha chakwa somre le panga a Craig Gibson Folbig nen anin tonga Marlboro te in chu chua sanin Newcastle marthang lam Mayfield a May sang kha chakwa somre le pasari khan in an leya an cheng dun ta a hemikum vek September tha a ani nei tang nge ani Caleb Gibson an fa ma saber Caleb Gibson Folbig chu February ni khat sang kha zakwa somre le pakwa khan special thatakin alo pianga February ni somni sang kha zakwa somre le pakwa zan alo nia Folbig chuan Caleb chu annu parum bul chia oi mun nuin amuta Caleb hian shokna na chikhat ani awangin athori chu aring lea jinglamdar ni thlengin muthalei thelovin aleta Folbig chuan afapa trap chu thlem tum ni om takin awapana lukhamin anar le aka chu rei tak ahupa kalepa thi chan hi naw sen thi thut ni in an soyani anfa panhina tan Patrick Allen Folbig chu ni thum jun sangkha zakwa som kwa khan alo piang lea apasal Craig Folbig hian anupui fanau te en kol turin thlathum chung chu chol alang he a ni som pasari October sangkha zakwa som kwa alo ni chuan Folbig chuan Patrick chu oi muwa khuma amuta ama po chu amu ve ngala Craig Folbig mu hilai chu anupui cherry in ati har zoka atho chuan anupui chu naute khumbula chuan alo ding reng to a Craig chuan naute chu avena alo thoto lova athei top choin naute chu thok tir tumin abeya ati thei si lova ambulance an kova Patrick chu dam doina an kalpui khala annat na chu epilepsy le cortical blindness ni in an soyani ni som bathum February sangkha zakwa som kole pakhat alo nia Craig Folbig chu angai te in an tho na lama akala ma se chun laya anupui chuan aron phona ama ang khan alo thleng le ta ti in aron phona
Kathleen Folbig chuan arila ra ngei chu a hup thlum le ta ani Kathleen te nupa chu Maitland khopuya Thorntona anin sona Sarah Kathleen Folbig hi ni sompali October sang khazakwa somkwa le pahnia apianga August ni somni pakwa sang khazakwa somkwa le pathuma ashing tunu ngei chuan a hup thlum le ta ani kumsang khazakwa somkwa le barukhan Singletona anin son le a Nisari August sang khazakwa somkwa le pasaria Fanu Laura Elizabeth an nei le a ma se ni somni le pasari February sang khazakwa somkwa khan tha ani le ta ni Folbig thu boy soi hian kar sari chung ngot awa jury ten achungchang angai tu lain police in anven lain courtroom atangin tlan chiat atum nge nge a prosecutor te chuan Folbig chu afa te pali lukhama a hup thluma wangin thiam lo an chantira soi tawang khan heng afa pali boral te hi thidan pa ngaya thi ni in a soi fana a pasalin aderi a mu chua a tha dan a zia te chu dot ni in a soi tlat ani Darar Cannibal Jim Kroll Tuntuma achanchin kan soile tur hi 3.Tualthattu satlia po ni lo amitha te sa e thina niya German drama serial killer Rapthlak bermai Darar Cannibal anti mai thina ni Jim Kroll hi naw pang chaklo tak mai ania naw pang felto tak ani thlenga jun po che rei ania April ni som pasari sang khazakwa som thumle pathum khan minor chung kwa tangin Hindenburg Upper Silesia alo pianga anu naw hi pariat ni in naw pang berani naw pang chakbak lo tak mai ania wangin lekha po azir sang lo lea grade 3 thleng chia azira ma se anman nuwa psychiatrist te chuan IQ hi 76 ni in antar lang thung World War II level kha chuan apian na khwa hian an la cheng renga World War II zon hu khan an chungin North Rhine-Westphalia lama anin suanta ni kumsang khazakwa somnga le panga vela tang khan atual tha hi atana kumsang khazakwa somrukvel khan Duisburg lama na tho turjongin ain suan le a management a toilet attendant in athoka anhuwa thisen industry a athok le bok Duisburg district a 24 Friesen Street lara ain suan le a heta om lai hi atual tha na sat lai berni in an soi February ni ria sang khazakwa somnga le panga khan Imgard Steel le rol kum som pokomi chu apong suala anhuwa chemte in avit thlum zui boka arwang hi Ludinghausen farma bungrua anda khom na huna mu ania arwang hi achan som na sat ba ka ako chungte a phor bokani juni som paruk sang khazakwa somnga le pakwa khan nula kum som ni palimi Clara chu Reinhusen bula Rain lui kam phul muna athat lea mechanic pakhat Henrich Ott chu hetwal thana hian rin hel ni in anmana zela atan lain ainok lumani July ni somni le paruk sang khazakwa somnga le pakwa khan tlerol kum som paruk mi Maniula chu City Park of Asiana apong sual nuwa shuin arek luma arwang an mu hian amal puile among tam alo zai he kani ani le thla chi a hriat ani tlawa kumsang khazakwa somruk le panhi khan naw pang kum som panhi mi Barbara chu ti lui na in a hruai bolai mu ania arwang hi mu ani talawani April ni somni le pathum sang khazakwa somruk le panhi khan naw pang kum som pathum mi Petra chu Dinslaken Bruckhausen a pong sual le hruiare hlumania Vincent Queen chu rin hel thil thuwa man ania zela antan tir nge nge ani Junili sang khazakwa somruk le panhi khan naw pang kum som panhi mi Monica chu walsama athat lea arwang an mu hian among tam alo zai hek le boka Walter Quicker chu rin hel thil thuwa man ania ma se an chua lea an chu anu hian an thenom ten tongkam moilo taka an tial thina wangin an nu October thla ama ain tilhumani August ni somni le panhi sang khazakwa somruk le panga khan Harmen le abialnu Marion Vin chu Lovers Lane Duisburg ka akara anom lain abei thuta Harmen chu athata ma se abialnu Marion chu atlan chuak thei dalhawa Harmen hi krolami tha ji nga mi pa chunani September ni som pathum sang khazakwa somruk le parukhan Marbula 4 Stars Bag pa ka Ursula chu shuin ashoka re lumania
abialpa Adolf Sikel chu rin hlel ani awangin aril runa ain Tihlum zui bokani December ni somni pani sangkha zakwa somruk le paruk khan naupang kumngami lek ilona chu apong suala apartala tuiluan kor thuk taka athlak zui bokani July ni som pani sangkha zakwa somruk le pakwa khan Peter kum somruk pakhat mi Maria chu hakis wazena apong sual nuwa hruin arek hlum zui bok May ni somni pakhat sangkha zakwa som sari khan naupang kum som pathum mi juta chu rail station atanga a hotur tilui na in shruai bo ania Peterske chu rin hel thil thuwa man ania ma se a phili ma wangin chuale ngalani ani le thla chi a chian thei ani talowa kum sangkha zakwa som sari le paruk tir lam deuh khan naupang kum som mi karin chu apong sual nuwa hruin arek hlum le a he thil thlenna hi verda ani July ni thum sangkha zakwa som sari le paruk khan naupang kum limi Marion kitar chu pong sualin athat zui boka aina asa chum lai takin krol hi an manta ni krol ami tha dan hi adang dai riau maya naupang kum li vela tanga Peter kum somruk le pakhat mi thlengin apong sual du maya serial killer tam tak chuan mei che thiang lim chau an that thina ani lo point case te an that deuh tlang pui thin krol ai ro chu chutiang chu ani lova chu ba ka ami tha de sa alai thin zui bokani Krola hian ami thana hun hi auluk thei hle a thana hun pa nga ya hian kum tam tak ral nu lo chuan a that non le ngai meu lova mi a thana huna hian midang tual that thi an lo om ve bok thina wangin ama po hian a him rei pha nin an soi bok ami tha te reng reng hi anin rin lo lain a be thuta hruin a rek hlum ani lo poin chemte in a bit hlum mai zela a tha nuwa an ruang chu a phel ruak veka apong sual ta thina ani lo poin ami tha to ruang chu a hisab vel thina chumi nuwa asa du lai lai a nuwa ele atan a hlep ta thina ni hetia ti zo hian ina a ho nuwa rabara siam sex doll an ti mai mi pat me chiat man pui thei tura an siam chu amut pui le zia thin ni in a soi bokani July ni thum sangkha chakwa som sari le paruk khan naupang kum limi Marion kitnar chu ruk bawania Police ten in tin dapa an kalkual lain krola thenam te chuan krola atui chepaina pai block chan an zoa thilpum pui tia alo chan chu an lo hril thuaya Police te chuan krola in lam chu an pan wata kidnari taksa chandar to chu an va mu chuak ta a then chu fridge cha alo da a kut chu alo chu mek boka atui chepaina chuan aril an mu chuak ta boka krola chu choble chilin an man ta ngalani Marion kitnar chu ama tha ni thu apuang ngal maya chu mai ba ka midang po som pali a tha to thu le kum som ni kalta vela mi pakhat chu tha alo tum to thu a soi tel boka krol hian ami tha te sa a hle zia chan chu a hnuwa eyatan ati ni in a soya chu chome leina na a poisa sen chok nan ati thu a soi bok police custody a om lai hian atwal tha chang na thinlung chu an zayanga a re anga a chuale mai arin thu te a soi chiama ma semi pariat tha le pakhat tha tum thu buai aur ta zo kani April sangkha zakwa somria le pani khan niza somnga le pakhat chu ngot thu buai soina an nei nuwa voi kwa dam chung lungin tang turin a chung thu an rel ta ni mi pakhat a tha hian dam chung lungin tang turin a chung thu an rel zela khailum turin rel ni se chuan voi kwa khailum tur ti ang velani zela ahun amang sowe ta charchara bin khokianga rainbat zela aom lain kumsang kha zakwa som kole pakhat khan lungphu chol awangin serial killer ro thap tak chu aboral ta ani